والسلام عليك يا Bobo Diallo on jarama onon kadi رسول الله. musidɓe an julɓe tedduɓe sutiɓe lam fewdo ɗo ka ɗerol meɗen ka live meɗen en direct mahin ka gesa miɗo yetta Allah subhanahu wa ta'ala handuɗo e yettede Allah subhanahu wa ta'ala waɗuɗo ko foddiri yettede handuɗo jarnede harnuɗo weltanede harnuɗo handuɗo e mantede saabu ɗiɗo moƴƴereji makko e dow meɗen wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. kala konko andanɗa hoorema hino e meɗen immorde e moƴƴereji nemaji ɗum ɗo fof ko immorde Allah tabaraka wa ta'ala. idan oɗo Allahu subhanahu wa ta'ala ko handuɗo e yettede ko handuɗo e jarnede en jarnimo en weltanike mo en duwanike annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam mo Allah nuliri yurmede eɗen toro Allahu subhanahu wa ta'ala yalla ɓeydu jam e kisiye e maɓɓe kamɓe e yimɓe bele bo maɓɓe ɗum woni gueɗalɓe maɓɓe taniraɓe maɓɓe tantiraɓe maɓɓe duwanoɗen suddiɓe maɓɓe ɓen kadi woni neniraɓe meɗen ɓen ummahatul mu'minin ɓe woni e sengo dow muɗum ka arande e ka heccugol ka duuɓi yumma meɗen khadijatu bintu khuwaylidin ha hewta ɓurnoɓe fanɗude duuɓi ɓen e maɓɓe towuɓe darja ka Allah tabaraka wa ta'ala yumma meɗen Aisha radiallahu anhunna ajmain. yo allahumma taala ɓeydu jam e kisi e maɓɓe yo allahu tabaraka wa taala luttintin barki maɓɓe e ɗeɗo mofte wa taala yafana e bakkatuji men ɗin. haray musidɓe julɓe tedduɓe jama on ɗaɓɓirno e yewtugol toɓɓere ka live ɗome o woni yewtugol ka mahin ka gesa ɗo yewtugol fi ndeɗo toɓɓere ko fewndi ko wona wolede fi muɗum al mawlidi nabawi jibinede oɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam yewtugol ñawoje muɗum yewtugol ko karamakoɓe dina maki fi muɗum ko honto islamu classe julɓe ɓen e banggue muɗum kono haray hande en wawata yewtugol ɗum li diqal waktu saabu fanɗireɗe waktu on e saabu raɓɓiɗugol tammo marɗen on. mi yewtay en ɗo hande inchallahu e vidéo ji ɗiɗi vidéo aranon ɗo miɗo yewta ɗo hakkude ɗo e futuro sengo lagine ga futuro ngo woɗɗa haray mi daroyo haray ko marɗen ɗo ko 22 minutes minutaji nogay ɗiɗi yewtete yewtere meɗen aranere nden ɓawo ɗum haray darnen direct on darnen vidéo on artoyen e séquence ɗimmo fi lannitagol toɓɓere nden haray ko toɓɓere honde falɗe yewde fi muɗum ko fi ko wiyete kon ittiba'u sunna jokkugol sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum wiyete sunna ko hombo wiyete jon sunna ewa kadi ko honno oɗo sunna duwa famirede ko moƴƴere honde kadi marɗen e nder jokkugol oɗo sunna wonaɗo wiyede sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam ɓawo ɗum haray ko wororde honde ko nambara hombo marɗen si tawi en acciti oɗo sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam haray ko ɗum woni yewtere meɗen hande yo Allah waɗu barke e jonde nden yo Allah waɗu barki e sutiɓe yo Allah waɗu barki e heɗitiɓe yo Allah waɗu barki e yewtere wonande yewtere nden saabu si Allah waɗi barki e mayre nde fiiray so tawi Allah waɗari ɗum nde foƴƴay. on jarama on weltanama. miɗo fala darude yoga e wonɓe darude en ɓen sutiɓe émission on ɓen wattanɓe haqqille programme on ɗo barnami jon haray mi anda ko ɗum woni point de vue maɓɓe on e yewtugol meɗen nde ɗo toɓɓere fi jokkugol sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam. miɗo yettade mi dara tawi mi hendoto ɓe wiyeteɓe ok ceerno ahmadou bari dale haray ɓe naati. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz mi salmini on boyi mi landike si tawi hiɗon e jam
miɗo torano on jam e salam yo Allah reena en ayna ara mi amin weltani on moƴƴa yo Allah amin subhanahu wa taala yoɓon joddi aljanna ara mi amin natuno tum ɓeero hiwra gola andina on meɗen heɗiti on moƴƴa yo gasi Allah ceerno reena amadou en habde ayna yoɓon jarama o weltanama onon kadi on duwanama yo Allah waɗu barke e moɗon kala ka wonti ɗon o ɓeyda hijabu o firta arsike laaɓuɗo daggiɗo haray ko amin honɗum allahumma amin marɗon ko yewton fi banggue nde toɓɓere nde suɓiɗe yewtugol ɗo hannde fi wurnitugol sunna annabijo o sallllahu alayhi wa sallam. naam haray ko yewtuɗon ɗon kon aray no weltani on buy yo Allah subhanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude aray amin yewtere nden mi famade ga moƴƴa e mi ala nande moƴƴa joni fade mi darti tawi mi wawa on nodditude mi ala ok nande moƴƴa inchallahu eɗo weltana ndare kadi lom fidel si tawi ɓeɗo waway natude heɗoɗen ɓe kamɓe kadi si tawi fof no heɓude mauvaise réception mana fof ala heɓude yewtere nden ko laaɓi ɗum kadi haray o yewtay ndaren ɓeyden wadde cekkop ɓeyden ƴewtade connexion on e ɗer lom fidel nam musidɗo natuno kono o yalti وتنحت جسمك تدعوك الملول دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس نام الدهر ويحك في غطيط بلا حتى إذا مت انتبهت دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حق طيب اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كونه ما كتب jarama de أيوة na جارام min ko Mamadou Boy so محمد بوي سو يتسو نعم بارك الله nam فيك takko mon ɗon kankala ɓe ما شاء الله كوفة e nam وكوفة gobire كبيرة ما شاء الله نباري كم يوائي يونو كبيرة يونو دار السلام دانتا با سمعتي كان كلامي nam ميارتي مومبا أي بارك الله فيك يلا nam بيدو با amina aray mi neeɓino ɗaɓɓude contact mon kono ko ɗum woni heɓaki ha ni taw par ce que question ji gono ton ko tawte ala ɗum ɗon ko hakkundeji men mi wawa taw landade طيب الله جارama Alhasan Ba Pullo Wuro o ara e joni o winda numéro en téléphone on numéro mo jonnoyta on ɗo 622 27 11 67 622 271167 on ɗon numéro ko on numéro woni ka telegram ko on woni ka whatsapp ko on woni ka wechat dendangal ko wiyete réseau social kon haɗa ko on ɗon numéro mi waɗi ɓe windane moɗo joni inchallah min kadi sa noddoyi mi weltoray koye musidɓe ka enɗan koye musidɓe ka dina walillahi alhamdu meɗen mantori on ɓungiri on ceerno sohiɗen fota yewtude ɗi wurnitugol sunna annabijo sallallah alih w sallam ka nder dina men islam haray ko on ɗum wiwɗon fi nde ɗo toɓɓe nam haray meɗen weltani Allah alan ɗon weltani on ko wonɗon ɓeydude men andinde fi dina kan donc haray meɗen weltori moƴƴa machallah haray meɗen heeɗi on ok a jarama a weltanama boyi eɗen gesa ndaray kadi ceerno Ahmad Wuri miɗo weltano Alhasan Ba Pullo Wuro miɗo weltano dendangal jama wondaɓe nder gaɓen alhamdulillahi on fof on weltanama musidɓe julɓe tedduɓe ko falaɗe yewde fi muɗum e nde ɗo ñalade teddude barkinade ko fi jokkugol ma no wi'e wurnitugol sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam ka dina meɗen en fuɗɗoray taw andingol ko honɗum wiyete sunna si wiyama sunna ka dina islam ko honɗum wiyete sunna ɓe wi oɗo sunna ko naniten no wi'e sunna ko kalima ko konngol bimana ko konngol ngol andanɗa hoorema ko seekangol yaltina e ko wi'ete kon jokkugol ma yiirede
ma laawol. si neɗɗo yirama hunde o andirama nde o wuridi e mayre o jokkodiri e mayre haray na ngalaw nde wi e kaari ɗum ko sunna makko non. Si wiyama ɗum ko sunna makko haray waywa si wiyama ɗum ko laawol makko gurdan. ko ɗum waɗi kalimatu sunna ɓe wi ko kalima mushtaqa ko konngol sekangol e ko arabu yata kon sanna ya sinnu no wiye kadi waya sunnu sunnan aw sannan wiye sanna ya sinnu himo wuuridi e hunde nden himo wuuridude e mayre. no wiye kadi sanna ya sunnu yani himo ɗatini hunde nden himo ɗatinde nde. wiye kaari no waɗi hunde nden ɗatal muɗum, kaari no waɗi hunde nden jokkete ɗum muɗum, ma kaari addi hunde nden ko hanande jokkede, ko ɗum ɗo wiyete sunna kaari. si tawi wolirama noon wiye ka haala arabu fa huwa masnunun, nden hunde ɗon ko sunninande. no wiye kadi wa sanna al amra ay bayyanahu, kaari o sunnini hunde nden bimana o ɓangininde. ko ɗum waɗi no are wi'e e ɗen ɗe karamakoɓe ɓen fino famora wonde wa sunnatu hiya tariqatu wa sayratu. si wiyama sunna ko laawol ngol e yaadu ndun, laawol ngol. si wiyama sunna on ko bimana laawol ngol. si wiyama sunna annabijo on ko wona wi'ede ko laawol gurdam maɓɓe, ko laawol diina maɓɓe kamɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam, konko ɓe wonuno e hoore muɗum ɓe wuuri e muɗum. haray ko raɓɓiɗi ɓaawo pellet ko sukaɓe ɓuri wonde darugol min ka réseau sociaux ji ɗo, no raɓɓiɗa faamingol wonde ko wiyete sunna no waywa ko wiyeten ko mode ma wiyen style. sa wiide lifestyle of oustaz Mouhammad Saidou Sow, faami inne style oustaz Saidou Sow mo ɓe wuuri on e muɗum, mana ɗum ko sunna maɓɓe on ɗum fino faamiren. si wiyama sunna annabijo on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, haray ko wiya ɗo ko laawol annabijo on, ngol laawol ngol ɓe wuruno e dow muɗum. ko ɗum waɗi karama ko ɓe wi'i ɓe wi'a sunnatu hiya tariqatu wa sayratu mahmudatan kanat am mazmumatan. laawol ngol ngol yettiniba, laawol ngol ngol woni felningol, ɓe mana laawol moƴƴol ma laawol bongol, kala ko neɗɗo andira o yiira o andira ɗum ko laawol makko non, ɗum no wiye sunna makko on. woni noon konko o wuure mum ɗon koko yettini, woni konko o wuure muɗum ɗon ko ŋiña ɗum, ɗum ɗon no wiye sunna. no jeeyay ɗum fino famiren ɗum konngol annabijo sallllahu alayhi wa sallama oɗo hadise selluɗo mo ɓe maaki e muɗum. hadis ko hadis muttafaqun alayhi. si hadis o wiyama muttafaqun alayhi ko hadis mo imam Bukhari e imam Muslim almamiɓe hadise ɓen ɗiɗo. almami mawɗo on ka islamu e bangal gandal hadis ko imam al Bukhari. imam al Bukhari oɗo wona o arabejo, wona o makkankojo, wona o arabejo sako wona makkankejo ma madina yankojo. oɗo ko julɗo karamokojo diina, kanko woni a immatul muhaddisin. almamijo fillotoɓe hadisaje ɓen ma wallifiɓe hadiseji annabijo sa sallam. himo mari teleren hadiseji guluji 6 e goɗɗum hadise ko wallifi hadiseji selluɗe. wallifagol ɗe ɗo hadiseji ko moɓugol ɗe waɗa deftere wotere wiyete nden sahihu. karama koɓe wi ko kayre woni asahul kutubil musannafa. defte wallifaɗe ɗen fop tata ko goɗɗo ko wiyete kon les livres rédactés par des hommes. faami kala deftere tawayde ko goɗɗo wallifinde ko nde ɗo deftere wiyetende sahihul Bukhari ko kayre ɓuri sellude. ko ɗum waɗi nde ari fi tartibi thani fil islam, kayre woni ka ordre numéro 2 ka islam. ɓe mana si wiyama alqur'anare nden ɗum sikke wo ala kala sikkitiɗo sellugol qur'ana ko kefeero. kala sikkitiɗo wonugol qur'ana daaluye Allah, o nawri qur'ana e bange tagingol wonde Allah tagu qur'ana, ma o nawri alqur'ana wano chrétien ɓe wirta noon linjiɗe on ɓena no ko lonti ɗum zati Allah kin, haray oɗo o woni kefeero, o yalti diina. ɗum ko fottagol jomiraɓe gande ɓen. alqur'anu laysa bi makhluqin bal huwa kalamu rabbil alamin. alqur'anare nde wonande tagade, Allah taga qur'ana, Allah yewtu alqur'ana. joni noon nde alqur'anare tawayde ko nde kalamu rabbil alamina, ko nde daaluye Allah, ko nde yewtere Allah. si iwi e mayre ka islam, defte tugorteɗe ɗen ka hoolaɗe, haray ko nde ɗo deftere wiyetede sahihu al Bukhari
deftere nde imam Bukhari filli yani walli fi nde ko hikka e mayre ɗum ko jomiraɓe gande aramɓe ɓen fottani ɗum wona sakkitiɓen ƴettugal gandal ɗo e aramɓe ɓen sabu kaɗo dina ko bisanadi wal isnad dina kan ko tugorde wona yontigi fifido wowla ko yo jokku kon ko tawi kon kadi tawanna ko wowa e mbowdiji yimɓe koko iwi ka bindi selluɗi immorde alqur'ana ma sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam. Imam al-Bukhari e miñan makko ka kamɓe almamiɓe hadise ɓen wona ɓe miñan e dambe kono ko ɓe miñan ko miñan makko e gandal hadis. Woni imam Muslim ɓeɗo ɗiɗo fottani sellugol o hadis momi woni en addande ɗo mo be e maɓɓe filli oɗo hadis ka deftere muɗum. Annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe make nder oɗo hadis la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in haka sakkitorde hadise ɓe maki hatta walaw dakhalu jahra dobbin la ataytumuhu ko on ɗum woni oɗo hadis annabi sa sallam maki la tattabi'unna ma on jokku sanne sanana man qablakum ko on woni sanne pellet ko on jokkay sanana laawi sanana boodiji sanana trasji sanana wowaɗi sanana wallinaɗi fiyo jokke man qablakum ɓe yattinoɓe on nelaɗo sallam maki shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in cuɓal e cuɓal taɓande e taɓande ɓe makoy ka sakkitorde hadis haysi ɓe naati e nder gayka yeendu on jokkayɓe nder ton kono ɗum fof himma en hadis on wona bayana wonɗe mo waɗirde bal en dallinora mo woni ka andingol ko wiyete as sunna. Annabi sa sallam maki la tattabi'unna sanana man qablakum ma on jokku laawi ɓen attiɓe on honɗum woni ɗum sunnaji maɓɓe. haray kalima sunna oɗo ko yalti ko e ko wiyete kon trace wallina ɗum laawol hanagol jokkede ko honɗum no woni ko raɓɓiɗi ko faala ɗen yo jama on faamu. Si wiyama sunna an on min haray ko laawi an ɗi mi wallini fi nguure an e gurdan an e komi woni e dow muɗum. Si wiyama sunna maɗa ko trace ji maɗi wallinɗa ɗin fi nguure maɗi wonɗa e dow muɗum. Amma si wiyama sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam koko annabijo on wuruno e dow mum kon ɓe dininori ɗum ɓe woni e dow ɗum ɓe janni ɗum ɓe holli ɗum ɓe andini ɗum ɓe wowtini sahaba ɓen ɗum ɓe faati ɓe accani mofte ɗen ɗum ko ɗum wiyete sunna annabijo sallah sallam. ɗum ɗo ko fituyi en andu dina gasata ɓaawo ɗum sabu koko nelaɗo gollirno dina kon no ɓe gollirno non e ko ɓe golluno kon e façon no ɓe gollirno non e no ɓe gollirayno non ha ɓe acciri ɗum sahabaɓe wuuri e dow muɗum ha ɓe feƴƴi taabi una en tokki ɗon taabi uttaabi ina en tokki ɗon enen kadi iwtireɗen ɓaawo ɗon tawɗen ko ɗum woni dina ko ɗum wiyete sunna annabijo on sallllahu alayhi wa sallam. تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك الملول دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبد tawi musidɓe an julɓe tedduɓe sutiɓe lan ɗo kaɗerol mahin ka gesa ɗo so tawi en faami nde ɗo yewtere ko wiyete sunna ko laawol annabijo on sallllahu alih w sallam haray hiɗen hani arde kadi ka karamokoɓe dina ɓen ko wiyete kon at-ta'rif al-istilahi lis-sunna ko wiyete kon la définition théologique savanɓe ɓen ko honɗum ɓe wi'i sunna ɓe wi'i hiya al-hadyu alladhi kana alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa taqriran muhimmun jiddan très important kama ko ɓen holli nde yewtere ɗo miɗo ƴogande ende e deftere nde min tigi mi woni wallifade deftere nde min tigi mi woni moƴƴinde risala e bange fi oɗo sunna konko mi ƴetti immorde defte karamokoɓe wallifade ɗen miɗo tuguri hay ka maktaba andi bibliothèque an hawruɗo ɗo miɗo tuguri risalaji ɗi karamokoɓe meɗen ka leydi meɗen ɗo wallifi wano oustad mouhammad alhafiz sow wano risalaji docteur uɓe meɗen karamokoɓe meɗen mawɓe ko wallifi ha hewtoyi defte ɗe karamokoɓe ka leyɗe arabu ka yaasi wallifi ha hewti defte ɗe mawɓe meɗen wallifi ka meɗen Fouta Diallo wano ceerno Samba Mombeya en wano ceerno Sadou Modalen en wano ceerno Isaka Dongol en
wono ceerno ibrahima dama, wono ceerno abdoul quddusi en, wono ceerno samba ɓuri yaha en. ɓeɗo fof no walli fi defte accani en goɗɗe koye pular goɗɗe koye arabu. haray hiɗen tugori ɗen defte ɗon fof fi moƴƴingol nde ɗo deftere inchallahu ko neɓata haray inde ka yaasi. inchallahu ko neɓata haray nde hewti ka kene, nde hewtay en ka mahin ka gesa ɗo inchallahu. haray ton jomiraɓe gande ɓen wi'i ko wiyete as sunna hiya al hadiyu alladi kana alayhi rasulullahi sa sallam wa ashabuhu ridwanullahi alayhim. ko kon ko nelaɗo laatino e dow muɗum immorde e peewal, ma wi'e immorde e dokkal, ma wi'e immorde e neldari. ndine nelaɗo neldi en enen julɓe ɓen, ma konko nelaɗo acci en e dow muɗum, ma konko nelaɗo e sahaba en fewirno ka bange dina. ilman ka gandal, wati gadan ka finde, wa qawlan e ka konguɗi, wa amalan e ka kuuɗe, wa taqriran e ka ñinnanɗe. se tawi en wi'i ilman haray ko on ɗum fandi ɗen ko nelaɗo janguno kon e juuɗe jibrilu alayhima salatu wassalam. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe janni sahaba ɓen, sahaba ɓe ridwanullahi alayhim janni tabi'una en, tabi'una en janni tabi'u tabi'ina en, tabi'u tabi'ina en janni a immatul huda wono almami maliki en e wawɓe ano ɓen. ɓen gollitiri ɗum ka dina ko ɗum wiyete ilman, ko fandi ɗen kon e yewtere men nden ɗo. wati gadan ko on ɗum fandi ɗen e yewtere meɗen nden ɗo ko finde nde annabijo sallallahu alaihi wasallam wonno nden e dow muɗum ko wiyete kon son dogmo prophétique. annabajo on ko wonno kon e dow mum ko fiɓuno kon finde, kanko o acciri ɗum sahaba ɓen, sahaba ɓen acciri ɗum tabi'una, tabi'una en kadi acciri ɗum tabi'ina en, ko ɗum fandi ɗen ɗo watti kadan. se wi wa qawlan wa amalan ko konko nelaɗo yettinno taynaka farillaji jeeya, ɓe yettini ɗum min tilqa'i nafsihi, tawi koko iwri e bange maɓɓe kamɓe nelaɗo sa sallam, kono autorité on yettingol ɗum on isnu on ko min allahi tabaraka wa taala. autorité yoɓe yettin ɗum on kaka annabijo sa sallam, kaka allah tabaraka wa taala iwi. saabu kala ko nelaɗo yamiri julɓe ɓe yoɓe rewir allah, tawi a yiyata ɗum ka alqur'ana ko ya fellitu ɗum ko firo yamirore ka nder alqur'ana. masalan o fiɓugol juuɗe juula nde no juula fawgol ñaamo ngon e hoore nano ngon, a fontata alqur'ana yiya ka ɗum windi detton muk abadan. kono nelaɗo ko ɗum golli, nelaɗo ko ɗum janni. accitugol worɓe ɓen waare, yo gorko yaafo waare muɗum, o yiyata ɗum ka windi ka alqur'ana, kono ko ɗum nelaɗo huwuno. ɓe acciti waare nden, ɓe yaafi waare nden, ɓe yamiri ɗum sahaba ɓen, sahaba ɓe yaafi ba e ɗen. donc on gandi ɗum ɗo woni qawlan wa amalan, ɓe yamiri ɓe golli. se en daari salligi e hoore muɗum, allah tabaraka wa taala ko on ɗum janti e salligi, ko lootugol yeeso ngon, e lootugol juuɗe ɗen, e lootugol koyɗe ɗen, e maskugol hoore nden, e lootugol koyɗe ɗen. allah feƴƴanaari en ɗeɗo tere: yeeso ngon goo, juuɗe ɗen ɗiɗi, hoore nden tati, koyɗe ɗen nayi. ko ɗiɗo allah holli en e salligi ka alqur'anul karim e suratul maida: fa ida qumtum ila solati faksilu wujuhakum. saɗon darade juulugol ay son darade fi juulugol, fa ida qumtum ay ko ida qasattumu sola. si tawi on faalama juulugol ngol, allah wi faksilu wujuhakum, loote geece mon ɗin. wa aidiyakum ila almarafiqi, looto juuɗe mon ɗen ha ka coɓɓuli ɗo. wamsahu bi ru'usikum, maskon ko e mon ɗin, bimana fitton naɓon artiron. wa aidiyakum, looton kadi koyɗe mon ɗen ilal ka abayni ha ka kolɓule. allah feƴƴanaari en ɗo e alqur'ana. ko honto noon joni ittuɗen wuyɓagol, ko honto ittuɗen lootugol noppi ɗin, ko honto ittuɗen sorkinagol e ñittagol, ko honto ittuɗen sooɗagol e sorkinagol e wuyɓagol e fittugol kaaki noppi ɗin, e naɓa artira on ka hoore ka maskugol, e yirgugol ngol e jokkidirgol tere ɗen. ko honto ittuɗen ɗum ɗo kaka sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam, ko ɗum andirton diina gasata ɓaawo sunna. kala wiɗo ƴetti diina kanko farillaji ɗin tun haaju mum woni mum, haray yo wallin farillaji ɗin kadi, sabu farillaji ɗin yahata ɓaawo sunnaji ɗin. ɗum woni qawlan wa amalan. wa taqriran, ko wiyete taqrir ko on konko annabi sallallahu alaihi wasallam yi sahaba ɓen no waɗa. annabi sallallahu alaihi wasallam ittari ɓe e muɗum, ɓe inñaari, ɓe makari terte, ɓe yii ɓe e muɗum, ɓe fanki. so tawi annabajo on yii goɗɗo no waɗa goɗɗum, o haɗari mo nden hunde ɗon, o inñinari nden hunde ɗon, fankugol annabajo on
e dow yimɓe ɓen no gollude gollal ngal o yaari acce o haɗari ɓe o nangari juuɗe maɓɓe o itta e maggal ɗum ɗon no tindini wonde gollal ngal ko newnangal ɗum ɗon kadi no wiye sunna haray ko ɗiɗo wiyete sunna ko hiya al hadiyu alladi kana alayhi rasulullahi sa sallam wa ashabuhu ko konko nelaɗo e sahaba ɓe wonuno e dow muɗum ka dina ɗo ilman ka gandal nam waqtiqadan e ka finde wa qawlan wa amalan e ka konngol e ka kuuɗe wa taqriran e konko ɓe ñinni sahaba ɓen e dow muɗum ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe ceerno meɗen imamul barbahari o maki ka deftere makko sharhu sunna o maki al islamu huwa sunnatu fa sunnatu hiya al islamu o maki islamu on ko sunna on de ko sunna on woni islam islam ko sunna on woni islamu on bimana la islama bila sunna wala sunnata bila al islam sunna ala ɓaawo islam si tawi islamu ala a wolta fi sunna on faami si a wowli fi islamu kadi a wawata ronkude wolde fi sunna islamu ala si sunna ala sunna ala si islamu ala e ɗum ɗo hino waali e konguɗi jomiraɓe gande haray musidɓe julɓe tedduɓe no mi wi'irno on noon si tawi waktu futuro on hewti lagine ga komi accitowo on mi artoya e audio ɗimmo haray sunna on no fecci kon geɓe hino toon ko wiyete sunna itiqadiya sunna on no fecca ha e geɓe joyi sunna itiqadiya sunna qawliya sunna fi'liya sunna taqririya e sunna tarkiya ko ɗum woni sunna itiqadiya ko ɗum wiyete sunna findeyanko konko fiɓete ka finde tawa ɗum ko sunna masalan fiɓugol allahu tabaraka wa taala kanko tagi ɗum ko on ɗum na sunna noon ko farilla noon fiɓugol en wuri e mayey ɗum ko farilla noon naam joni noon konko damboto e ɗum immorde ko ɗum ɗon tindini kon tawata koye hoore ɗum ko fiɓuɗen konko ko fiɓuɗen ɗa sellata adiya sunna findeyanko mana sunnaji ɗin ka finde ko wiyete sunna qawliya ko konko annabi sallallah sallam yamiri yo waɗe masalan o maki o fulle ha yaafe ba eɗen wa qashu sawariba fembon sunsunkoji ɗin o taw yaafo sunsunko o taw ne'u sunsunko o maki ñamire e ñamo ngon o taw ñamir nano ngon ɗum ɗo ko yamirore ni ko sunna maɓɓe konngol yankowol sunna fi'liya ko konko ɓe huwi haysi ɓe makari yo waɗe kono ɓe yiyama ɓe waɗi ɗum ɓe tinama heɓe waɗa ɗum sunna taqririya ko on sunna mo ɓe yi sahabaɓe no golla hunde ɓe tertodi ɓe mum ɓe wiyari acce tawde si ɗum hanano ɗum ɓe susatano wadde ɗum si ɓe waɗino ɗum annabijo haɗayno ɓe mum si annabijo haɗino ɓe mum ɓe iwayno e muɗum ko wiyete sunna tarkiya ko sunna accuyankojo on sunna accuyankojo on ko ɗin piiji ɗi accetenta ko accirɗen ɗi ko fii en wurni to sunna annabijo sa sallam koye nder yamirore annabijo sa sallam woni ko accirɗen ɗum kon woni ko ari si en acci nden hunde ɗon haray woni sunna tarkiya sunna acciyankore bimana accitugol hunde ko wonno e muɗum وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حد طيب musidɓe an julɓe tedduɓe hara nde ɗo toɓɓere fiyen wawude rawnade ko ɗum waɗi wiwɗen ka risala nder ton husil qa'idata allati zakaraha al imamu shafi'i alayhi rahmatullahi fi risala imamu shafi'i no mari deftere wiyetende ar risala nden deftere harana a risala nde ande anduɗen nde ndi samru dani on samru dani a risala nde anduɗen nden kamen no wiye a risala ko deftere ibnu abi zayd al qayrawani on ibnu abi zayd al qayrawani no windi deftere wiyetende a risala ko nde wiyeten samru dani wiye a risala on ka me'en imamu shafi'i kadi no mari deftere nden kadi no wiire noon nden kadi no wiye ar risala imamu shafi'i yu maki e nder nden deftere wiyetende ar risala o maki fataqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam i'taqadnahu wama qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qulnahu wama fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alnahu wama aqarrarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqrarnahu
وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه فهذه هي السنة عندنا. إمام الشافعي أماكي kala konko nelaɗo fiɓuno kon minen min fiɓi ko homwoni imamu shafi'i woɗo na o sahabajo. imamu shafi'i wona o tabi'inajo. ko mbo wiyete sahaba ko kala neɗɗo yiwɗo nelaɗo wuuridi e maɓɓe gomɗin islamum joguiti islamum dina ha mayi e dow islamum ko ɗo wiyete assahabi sahabankejo. o woni gorko woni debbo. siko gorko wiye sahabiyun siko debbo wiye sahabiya ka haala arabu. o wi noon kanko imamu shafi'i o maaki kala ko nelaɗo oɗo ko almamijo jeeyaɗo e almamiɓe mazahibuji ɗin bi mana ko wiyete ko les écoles jurisprudiques en islam ɓenta kon jurisprudical schools in islam. almami shafi'i oɗo no mari école imo mari duɗal imo mari mazhab o laɓɓini alqur'ana o laɓɓini sunna nabijo sallam e muɗum karama ko ɓe wi'i o jokke e konko laɓɓini ɗon saabu kala jokkuɗomo e konko laɓɓini ɗon haray o hewtika annabijo sallallahu alaihi wasallam wona wasi haray kanko woni ñentinteɗon. kanko imamu shafi'i yo maaki fama taqadahu rasulullah sallam itaqadnahu kala ko nelaɗo fiɓi minen min fiɓi. wama qalahu rasulullah sallam kala ko nelaɗo maaki min wi'i. wama fa'alahu fa'alnahu konko nelaɗo huwi min huwi. ko nelaɗo acci yimɓe ɓen e dow mum kon min accidayɓe e muɗum. ko nelaɗo terti kon fof minen min tertike. imamu shafi'i yu maaki ko ɗum ɗo woni sunna on ka amen. joni noon haray ka khulasa ka résumé ko honɗum woni seede oɗo sunna ko yo jogite ko honɗum woni seede oɗo sunna ko yo tambite oɗo sunna ko yo jaɓe o gollitire. allahu tabaraka wa taala wi en ka alqur'anare teddunde wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab. o wi kala ko nelaɗo on addani on kon jaɓe jogito ɗon kala ko nelaɗo on haɗi on e muɗum kon haɗite woɗɗito ɗon. o wi huule allah allah no tiiɗi lette. oɗo aya ko dalil wonde sunna on ko yen jogitomo ka bangal hadiseje ngala ɗuɗɗinde ayaje ɗen hiɗe gaɗe buyi e alqur'ana tawayɗe ko ɗe dalil tindinɗen wonde si nelaɗo maaki koyen maaku ko ɓe maaki kon diininoren maakugol ɗum rewiren allah maakugol ɗum. masalan ko nelaɗo tayyorno kon ɓe tayyi ɓe janni sahaba ɓen ka nder julde sen tayyori ɗum hiɗe mari baraji sabu en wurniti ko nelaɗo huwuno kon. a jangata ka alqur'ana ka windi ko nin tayyorte ma ko ɗum ɗo tayyorte ma ko yo tayye. kono nde allah yamirno juulugol ngol ka alqur'ana nelaɗo tindini en ɓe holli en no juulitte noon no jeeya ko ɓe holli en kon no juulitte townugol juuɗe ɗen ka habbirgol ha nde feppodira e balaje ɗen ɗo ɗiɗi ma ɗe feppodira e noppi ɗin ɗiɗi. no jeeya ko nelaɗo tindinno en kon ko ɓe jannin ka nder julde tawa fawgol jungo ñaamo ngon e hoore nano ngon fiiɓa ka nder julde gorko e debbo. no jeeya ko ɓe tindinno en kon so tawi en ɓantike ka ruku townitugol kadi juuɗe ɗen kadi wasi en habbira e woni kesum on tuma noon sujuud. sen immike kadi ka sujudere kadi en ari kadi ka darde ɗo en fuɗɗitade jangin ngo ɗon kadi townugol juuɗe ɗen kadi habbira fiɓaɗe e jangugol tayya on ndeno salmina e fontugol hondu ndun sapporo sengo yeeso mundu fewta qibla. ɗum ɗo ko nelaɗo janni en ɗum en jangata ɗum e alqur'an ko ɗum woni ɓay nelaɗo addani en ɗum allah wi fakhuzuhu jaɓe ɗum. wama atakum rasulu fakhuzuhu woɓɓe wiya yo ngaya fama atakum fa ala ɗon ko waaw yorɗo won ɗon. wama atakum rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu konko nelaɗo addani on kon jaɓe jogito ɗon konko nelaɗo haɗi on kon rente woɗɗite. oɗo ko aya laaɓuɗo posni e bange jogitagol ko nelaɗo addi kon ko wiyete sunna maɓɓe on kon. se ngari ka hadiseje ka sunna annabijo sa sallam ɗum kadi no ɗuuɗi laato addu fi jilsa wahida en wawata lintugol ɗum kadi e jonde wotere. nelaɗo sallam no maka alaykum bi sunnati kamɓe tigi maki alayhi salatu wassalam ɓe maki alaykum bi sunnati jogite sunna an on mi fawi on sunna an on wa alaykum bi sunnati ɓe maki jogite sunna an on. e nder hadise go ɓe maki ma in tamassaktum biha lan tadillu fanni hiɗon jogiti o sunna an ɗo on majjata few fanni on accitari sunna an on majjata ɓe mana no ɓe gollirno dina non no ɓe huwirno dina non ko ɓe wuuriduno e dow mum konka dina ɓe maki fanni on accitari ɗum iblisa majjinta on.
donc haray bange séquence arano on e yewtere men nden hiɗen ara ha sengo ɗo inchallah. Musidɓe julɓe tedduɓe, ndaron kadi goɗɗum kadi no ari ka defte ga ko laaɓi pos e wiyete kon hukmu ittiba'i sunna, ñaawore jokkugol sunna on. ko woni hukmu ittiba'i sunna, ñaawore jokkugol sunna on. ɓe wi ñaawore jokkugol sunna on ko waajiba, ittiba'u sunna ko waajib, jokkugol sunna annabijo on ko waɗɗi. li anna ittiba'aha ittiba'un lirrasuli alayhi salatu wassalam wattiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam ta'atun lillahi jalla wa ala. jokkugol sunna on koko waɗɗi sabu jokkugol oɗo sunna ko jokkugol nelaɗo. jokkugol nelaɗo noon hiɗen andi ɗum ko ɗoftagol Allah, ɓay ko Allah yamiri en. Allah tabaraka wa taala wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah wi nelaɗo on yeetoɓe yo Muhammad, so tawi ɗon yiɗi Allah jokkelan, si on jokkilan ɗum yiɗinay on Allah. idan fal ittiba'u li rasulillahi sallam ta'atu lillahi jalla wa ala. jaɓugol ɗofto jokka nelaɗo ka sunna ɗum ko ɗoftagol Allah tabaraka wa taala yamirɗo yo sunna on jokke on. dalilaji waɗɗagol jokkugol sunna on no ɗuuɗi e wawata lintugol ɗum. wa min adillati wujubi dhalik anna al ittiba'a shartun li qabuli ibada. no jeeya e dalilaji ɗin waɗɗagol jokkugol sunna on, tawde jokkugol sunna on no jeeya e sababuji fiyo dewal ngal jaɓe. nam wa min tilka al adilla no jeeya e ɗin dalilaji ɗon ka Allah wi ɗon qul in kuntum tuhibbuna allaha ka surat al imran, si ɗon yiɗi Allah nelaɗo yeetoɓe wiyaɓe fattabi'uni jokkelan ko ɗum yiɗinta on Allah. nam kam hadiseje so daari annabijo sallam e nder o hadise juutuɗo, hadise irbadu bun sariya fi hadisin tawilin, e nder hadise juutuɗo, hadise on imam abu dawuda no fillimo ka sunanu makko. wonde annabijo sallam ñande goo irbadu wi nelaɗo no waajo men waaju juutuɗo nden ñande guita men ɗen yuppuno gonɗi ɓerɗa men ɗen huuli min maapi min sikki hande nelaɗo waynoto men ɓenna gurna maɓɓe adnalan ni. ɓe maaki wa man ya'ish minkum, kala luttuɗo wurude moɗon, kala mo balɗe mum juuti, fa sayara ikhtilafan kasiran, o yi'e lurre heewɗe. si ɗen lurre ari, lurre ɗen e lancuru ndun hakkude julɓe ɓen, ɓeɗo ko suufi, ɓeɗo ko tijjani, ɓeɗo ko shi'a, ɓeɗo ko naksabandi, ɓeɗo ko ahmadi, ɓeɗo ko mustafi, ɓeɗo ko gadari, ɓeɗo ko qadiri, ɓeɗo ko jahmi, ɓeɗo ko murji'a, wano wonirɗen nin hande. nelaɗo sallam maki si ɗum ari alaykum, haray no fawi on alaykum bi sunnati, ƴette sunna an on jogito ɗon. wa addu alayha bin nawajis, ƴakkiron sunna an on ƴakkirɗe mon ɗen, ŋatiron sunna on ƴakkirɗe mon ɗen. haɗa andi si goɗɗo ŋatiri yeesoje ɗen heno saati kaw tutti joni, sabu bippitugol ngol adda e hulingol mo ta ñiiƴe ɗen sulu. kono mo nangiri hunde ƴakkirɗe ɗen no tijjaka ɗum ɗo ronki mo fuutade, sabu ɗon ko doole o nangirta. o maki kanko annabijo sallam addu alayha bin nawajis, ŋatire sunna an on ƴakkirɗe ɗen. hadiseje ɗen no ɗuuɗi, ayeje qur'ana ɗen no ɗuuɗi. allahu tabaraka wa taala no yeto en ka qur'ana se lundike oɗo nelaɗo en halkoto nambaraji aray e meɗen, ɗum haraka ka dewegoy. allah tabaraka wa taala wi, allah tabaraka wa taala wi ka alqur'ana wa man yushaqiqi rasula, kala lundodirɗo e nelaɗo on, min ba'di ma tabayyana lahu lhuda, ɓawode tawi nelaɗo le ɓanginani kala julɗo ngal ɗo peewal oɗo sunna, wa yattabi gayra sabilil mu'minina, o jokki laawol ngol wona laawol yimɓe gomɗinɓe ɓen, allah wi no wallihi ma tawalla, min huccintinaymo ka huccitiri ɗon, wa nuslihi jahannama, min yettinoyemo ka yiite oyu nge, wa sa'at masira, yiite ngen boni jaƴorde. allahu tabaraka wa taala wi e nder aya goo ka qur'ana ga kadi, o wi falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. wonɓe lundade oɗo nelaɗo ɓe yoɓe rento, yoɓe hulu bone, nde masibo yanata e hoore maɓɓe, ma nde lette musuɗe nangata ɓe, sabu honɗum, sabu lundagol maɓɓe nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam. haray e vidéo meɗen arano on ka ɗerol meɗen mahinka gesa ɗo,
e nde ɗo ñalande teddunde barkinana nde ɗo ñalande jumare ko ɗo o dari mi arto e moɗon ɓawo minitaji sappo pet after 10 minutes après 10 minutes inchallahu taala je reviendrai mi artay kadi e moɗon artugol ngol koye juuɗe Allah woni wona e feere am. Ceerno Alhasan Pullo wuro miɗo falanoya maku mi naɓi hondu mi ɓannima ka mboto ga miɗo falanoya maku kono mi yaari no newi taw. وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر بها حتى إذا مت انتبهت. Alhasan miɗo fala an numéro on hari ɗoɗo article makaɓe lan. Assalamu alaikum. Umar. Naam. Walaikum salam. Yawnu Ceerno Umar. Naam, ustad ko London mi mari ɗo ko mi landoto on so tawi mi faala on landade inchallah. Artoy ka vidéo ɗimmo ka séquence ɗimmo inchallah ɗon en ƴetta e lande ɗen ɗo juste meɗen fala si ɗo jogui takka ɗum koyete appréciation bange thème yewtugol fi sunna annabijo on sallallah sallam aray amanda ɗon si temon no hawranma holla si temon no moƴƴani jama on holla si tawi kadi o ala importance aray on tuman e yewta e fi yamulan Non inchallah non thème on no moƴƴi alhamdulillah mi jentike avec beaucoup de tension vraiment ko mi tañini ko ɗum ɗo hande ɓuyi e majja inchallah haray miɗen weltori moƴƴa gila fuɗɗi ɗon ɗo lan suivi haray min tori Allah subhanahu wa taala yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude e joddi miɗen a jarama on partout ko way chap Bari Barcelone ɗeɗo kadi Ceerno Ishaqa Soria. Franchement mes chers amis mi falano intervention ji mon ɗin kono koko wiyete réseau ja Hassan ɗa wawi addude numéro téléphone on ka écran buyi landike. Naam Ceerno plateau maɗa ka plateau meɗen mahin ka gesa ko ɗum ɗo woni tem meɗen on hande yewtugol fi wurnitugol e jokkugol sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, haray foti no hiwro on no weltani on lantori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan on golleji ɗin joddi aljanna e wakkilare nden yo Allah cudde en waɓo ya juuta yo Allah waɗu en kadi jokkoɓe sunna nelaɗo meɗen on Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haray ɗo weltana wonɓe darde kadi fof no weltana ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arkusu en fof meɗen wawgol jokkugo sunna nelaɗo meɗen. Amin 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 Ceerno Alassane a weltanama a duwanama inchallah jama on fo weltanama jama on fo duwanama mi toriki Allah kala yaltuɓe e ɓiɓɓe ndiɗo leydi ɓiɓɓe lagine ɓiɓɓe ngolɗo leñol ɓiɓɓe kaɗo dina islam yo Allah ittan mo ande yo Allah ittan mo be e meɗen ande mum ko ani mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yaltuɓe fi gandal wano maɗa Alassane Ba yo Allah hokku on gande jane ko aron nafiro ndiɗo leydi yaltuɓe fi ɗaɓɓere yo Allah firta ɗum asikeji yaajuɗi ndi tuuni ndi wonduɗen hande lagine ɗo angal nunɗal e penale e janfodiro e tooñe e toñidiro e yuɓɓugol penale haɓɓito ɗum wona e gonga yo Allah ittan en ɗum yo Allah ittan en ɗum yo Allah chansan en ndi ɗo wona exemple ka aduna on fuu ñemba ɓantal e pewal e nunɗal haray on fop e mo mi salmini oustaz Mouhammad Saïdou Sow mi salmini oustaz Mouhammad Bari mi salmini dendagal karamokoɓe wal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.